Sicela ukuthatha ithuba sibingelele emakhaya kuphi nakuphi la nikhona. Sinibingelela sivele kwenhlangano ithuleleni. Libingelela umduduzo wamkhonazi singapha entabeni zasophongolo. Njengoba ke ngabika nje sisuka eThekwini kusampondo zankomo ukuthi kunabafethu esisobabona ngapha abasebenza kwinkampani ethile eyithuthi yama-truck abanenkinga ke nasemsebenzini ngathi kunokungaphatheki kahle. Kodwa ke ngeke ngabeka ukuthi noma ngayena umuntu othina into zabasebenzi kodwa sengibonile ukuthi abasebenzi bagcinezeka kanjani nokuthi izikhalo zabo kwenzeka ukuthi sigcine zingafiki la kufuneka ziye khona uma ngabe mhlambe ukuthengwa abantu osobe bamele bebakhulumela. Ngikusho ngoba kuthe sihlele indaba zokuthi size ngala ngithiwa kodwa sengifollow umqashi wabo nje umlungu engazi ukuthi inamba yami uyithathe kephi. Lokho ngikusho ukuthi kuye kube nzima ke mangabe kusemzabalazweni kodwa kunabantu ethiwa amagundane noma mhlambe sasithi impimpi ngesikhathi somzabalazo ukuthi nithi manihlanganisa ukuthi nina baphume ngala bona bayohlala etafuleni ngamagama enu ngoba ngixakile umlungu mangabe ukuthi usengifola inamba yami uyithatha kephi. Kubiye ngoba amagundane nezimpimpi uma ngabe seyitholakele lezo imfuno abesasho ukuthi hayi asiyifuni thina. Uma kuwina nazo ziyawina zithi hayi siyadla zingasho ukuthi hayi thina besingakufuni lokho. Kodwa ke ngizokhuluma nabo nabafethu bazobika ukuthi bangoba namagama abo nokuthi bavela kephi nokuthi iphi inkampani abasebenzelayo nokuthi izikhalo zabo ngabe iziphi nokuthi bafisa ukuthi thina njengethuleleni sibalekele kephi. Baba siyanibingelela mfethu. Yebo sibingelele mnumzane. Ninjani? Siyaphila njani baba? Siyaphila baba. Sikhona ukhulumayo lo uSamson Mfoka Matsore. Yebo. Sila namhlanje sibashayeli becompany thizeni ethuthi sizokhala ngento esibhekene nayo umqashi wethu. Umqashi yena sisebenza ama weekend umqashi akakhokheli, sisebenza ama holiday umqashi akakhokheli. Siphinde futhi uDecember imali le buya kaBargaining Council siyashare nomqashi. Umqashi uyayidonsa i-tax kaBargaining Council uma sibuza bathi le mali i-tax iyadonswa le mali uma isaya le ayikwazi ukuthi mase ibuya kuwe umsebenzi iphinde idonswe futhi kodwa umlungu uyakwenza lokho. Sike sakhala sibashayeli sacela kumlungu sathi sicela ungakwenzi lokho wathi yena akakwazi ukuthi angakuyeka lo. So uDecember siyathexeka kakhulu i-tax yethu iphezulu kodwa asitholi futhi ne-tax return ekupheleni konyaka. Njalo sesineminyaka njengami nje sekuneminyaka emihlanu usebenza leya kampani. So kuloko nasithi siyazama ke ukuthi sihlangane sibashayeli. Wase kuba nomunye uphuma eceleni ke watshela belungu. Sikhuluma kanjena nje ngixoshiwe njengami nje. Angisekwe enkampanini ngixoshwe phambi kwayizolo ngithole iphepha elithi dismissal. Bathi ke lento esihlelayo sizama uwisa inkampani. Sizama ukuthi mhlambe nokuhlambalaza inkampani igama lekampani. Basixoshele lokho ke. Siyabuza ke ukuthi kanti amalungelo wethu thina aqalaphi agcinaphi. Kwathiwa khona lokho ningazokhuluma sesingaphandle ngendlela abakhulume ngayo bathi sisingakhuluma sizokhuluma sesingaphandle. Siphinde futhi okunye esikhala ngako kakhulu futhi sibasebenzi ngiyabuya lana khona la ngempela. Hayi. Okay, ukhona umunye ongaqhubeka abafethu? Nginibingelele njani? Yebo siyaphila mfethu. Hayi siyaphila mfethu. Hayi nami ngomunye osuka kwinkampani lapha eMpumalanga eBhetali. Eyazi ithuthi lezi ama-side tip amalahle. Ngomunye waba misiwe emsebenzini ngimiswe mina Monday. Bengibuye ekhaya ngibuye ofini ngamiswa Monday ngolesine ngaya kwi-hearing. Kwi-hearing amacala bangibeka wona bathi mina ngivumelane nomunye wabasebenzi ukuthi akujoyine iThuleleni Foundation. Ngifuna ukudicelela igama lekhampani phansi. Umbuzo engibuzile ke kwi-hearing ngibuzile ukuthi makuthiwa sijoyine iThuleleni Foundation yini abelungu ebaphatha kabi ngoba bona bahlala besitshenta yonke into baya-comply. So bangiphendulile ngendlela bangiphendule ngayo bangitshela ukuthi mina ngifuna ukuthi umlungu terminate i-contract yabo ngoba thina sisebenza i-agent kodwa ine-office ngaphakathi ekhampanini. So into eyenzakele ke bangitshela ukuthi yena nalilungelo lokuthi ama-result wami engizowathola ngingaya CCMA. Into besikhala ngayo kakhulu ekhampanini. Ikhampani uyasebenza ukusuka ekseni
no10 engashaya ebusuku bekutshena ukuthi iphusha kuzisitimela uphushe until kuze kufika isikhathi sokuhola uma uhola ipay wena uhola ibasic okuyiyona yona leya Park and Council imali yamalodi ungayiholeli uthi yababuza belungu bekutshena ukuthi i-tax okunye isikhala ngakho kakhulu kunencindezelo eyenziwa ngumqashi wethu kithi singo driver umqashi wethu uma uke washayisa iroli lakhe or walidamage iroli lakhe uyalibhadala yasiyavuma kumele ulibhadale ngoba uma ngathiwa amaroli asiwabhadali angafa kakhulu kodwa okusiphatha kabi ukuthi umlungu wethu udonsa imali yethu ngaphandle kwethu uya offer uma ubuye ekhaya ekupheleni kwenyanga ubuye imali idonsiwe ufika sekukhona i-charge form kuthiwa sayina la kodwa imali yakho isidonsiwe uma uthi uyakhuluma lokho bayakuxosha so nje besingacela ukuthi sibe nosizo entweni ekanjalo ngoba nje mina njengami nje ngixoshiwe kusasa nje uma kuyimande ngilinda ama-result vele ke kule company yethu driver kabuyi uma engabuyi uma uhamba uyovula icala eBark and Council okokuqala umlungu akizi uyaziwa nje nangapha eMpumalanga eWitbank bayamazi ukuthi okokuqala vele ecaleni akizi umlungu makumele ebhadala abasebenza akababhadali ngoba kune case eyavulwayo ivulwa iunion yethu yaluwini icala last year unyaka uqala namanje umlungu akaze sibhadale leyo mali wayesirobhe imali leza kathi ezokudla khona imali yaBark and Council engena njalo nge7 yokudla nayo thina leyo mali asiyitholi ngoba kuyipay yethu umlungu ujika idonse leyo mali kuyipay imali yokudla yena uthi imali yokudla kodwa thina siyabona leyo mali yena uyasiboleka so ngibongela sanibona igama lami nguThemba wakaMahlangu ngomunye osebenza nabafethu la enkampanini eyithuthi njengoba abafethu babekile sinenkinga efanayo nami ngomunye osuspendiwe Monday ngibuya emsebenzini then ke ngase senginikezwa suspension form ngibeka amacala ukuthi mina bengikhuluma egroupini yabashayeli mina bengicocuzela abashayeli ukuthi abakhipha imali ama-500 ukuthi sizokwazi ukucela ubhodi M2 wethuleleni ukuthi azosinceda ngale nkinga sibhekene nazo lezi abafethu sebayishilo so nami nje kusasa ngilinde ama-result inkinga esinayo futhi la enkampanini i-basic salary yebo i-basic salary i-right nemali yokudla i-right but njalo makukhuphuka mina sengina 3 years ngisebenza la njalo makuthiwa uApril imiholo iyakhuphuka i-load alikhuphuki kukhuphuka i-basic salary kukhuphuka imali yokudla njalo then bese umlungu masisithi kuye sicela basibhadale overtime bathi overtime ilapha kule mali yama-load mara lama-load lawo since ngafika mina i-load le-local 75 rand sengina 3 years imali lokhu iyanyuka njalo lokhu iyanyuka mara ilokhu nje imali yama-load ayinyuki la sicindezeleka khona kakhulu and ama-city sifuna ama-overtime but overtime ikhona lapha kuleya basic yona le engakhuphuka okay angisocela ukugcina la nabanye babeka khona busafuna uku-eda baba hayi kancane akucela okay but ngibingelele yebo cha nami ngomunye umsebenzi owakhona lapha embonini yeyithuthi ngingaphansi kwe-NJP Transport ela eBhetali njengoba bechaza nje abafowethu inkinga esibhekene nayo inkulu kakhulu emgwaqeni ngiyacabanga ukuthi sekwenzeke isikhathi esiningi kakhulu kulimala abantu kufa abantu ingozi emgwaqeni and yonke into mayiqhamuka iya straight ku driver we truck ukuthi waye ngalali izinto eziningi ezenzakalayo sisebenza ngaphansi kwencindezi kwabo controller even umtshela umuntu ukuthi njengamanje ngikhathele ngifuna ukulala ucontroller ukutshela ukuthi naye uphushiwe ukuthi akakuphushe usebenze ama-hour esiwasebenzayo sisebenza ama-hour ngaphezulu kwamandla
umsebenzi esiwusebenzayo sigcine sesisebenza umsebenzi ongaphezulu amandla kwanathi sigcine sesiluza ifocus uma sishayela nasemgwaqeni because siphushwa umqashi ehlangene nocontroller. Ekugcineni kosuku indlela esisebenza ngayo kwamali esiyisebenzayo asiyiboni asibhadareki. And ecompanyini okubhlungu kakhulu uma abasebenzi belwela amalungelo wabo. Umqhashi ubakhipha ngaphandle uyabaxosha. Akamfuni umuntu ozokhona ukuthi avusa abanye mhlawumbe sikhona ukulwela amalungelo. Ngoba sikhuluma nje lezi insizwa ezixoshiwe emsebenzini zixoshelwe ukuthi kuqhathe kwaphakama igama lika Bhuti uMdu. Yaqhamuka impimpi yahamba yaze yawumnikeza umqhashi inamba kaBhuti uMdu. Njengoba nje siphuma emsebenzini njengoba siphuma nje bexoshiwe abafowethu sixoshwe ngegama lokuthi singene ngaphansi kaMdu. Sifuna usizo nakhona not ukuthi mhlambe icompany siyayizonda noma kwenzakalani no icompany ayifuni ukucomplya into eyaziyo kuphela ifuna imali engena kuyona ephaketheni ayinandaba nawe ukuthi ulimale kanjani. Sikhuluma nje kunomunye ubhuti owakhona la emsebenzini ongekho olimale khona la emsebenzini wavaleka izindlebe namanje akezwa mawukhuluma naye kufuna uzusondela eduzane akubuke emehlweni akabhaderekanga lo yabhuti namanje uhlele ekhaya akanalo ngisho isent usebenze uma ngaphosisi mhlawumbe la ko 5 years iminyaka yakhe esebenza ngaphansi kwecompany and wavaleka izindlebe khona ecompanyini and umqhashi ukuthi amnikeze ama service wakhe wonke lutho umqhashi uphuma yangena uyabaleka uthi akazama ukuresign ubhuti usuke emtubatuba and njalo uhleze embiza ethi no fikake uma egibela ubhuti akanamoto noma ngabe kuthiwa unayo imoto idinga upetrol ekugcineni wagcina nobhuti esephelelwa imali uhlele ekhaya akezwe emadlebeni indlebe zakhe zivalekile angicabanga ukuthi izophinde ivuleke ngoba mangimfonela ungitshela ukuthi vele odokotela mangifonela ubhuti wakhe ngathi vele sekuzoba impilo yakhe kanje. So icompany esisebenzelayo hayi ngoba sizonda kodwa siyathanda ukuthi nathi icomply uma ngisebenza kahle hayi ukuthi ngikwakhela ifavor wena mqhashi kodwa sobabili vele angeke uzukwazi umqhashi ukwashayela wonke lamaloli awu 100 and something eyedwa. So ukuba khona kwami ecompanyini kuyusizo kumqhashi nami futhi ngifuna ukusizakala ngumqhashi nginezingane engizondlayo nginonkosikazi nginakho konke kufanele nami ngikwazi ukuphila. So ecompanyini into engiyibukile ama hours wasebenza ngaphezulu kwamandla. Number 2 umqhashi once walwela ilungelo lakho ukukhipha ngegate uyaxoxa. Ngikhuluma labafowethu uma ngaqamba manga umqhashi labafowethu njengoba bakhiphile sine group ecompanyini yabo driver kuphela just ukuthi siyikhulumele thina mhlawumbe sibamba ama meeting khona la egroupini esikhulumayo ke kwasekuthathwa uye lo muntu oyimpimpi wakhambisa kumqhashi njengoba bexoshiwe abafowethu umlungu badlalela izinto abayikhulume egroupini ukuthi nikhulume nathi nina ngecompany hayi ngoba bedicilela phansi futhi aba-actanga njengoba bekhuluma lokho siyabonisana ukuthi bafowethu ake sizameni ukwenza 1 no 2 no 3 makufika kulabelungu baxoshwa bafowethu nami ngingomunye wabo balinde mina kusasa ukuthi bekwazi nami ukungikhipha ngegate benginike bengitshela ukuthi hearing iattenda nini njengoba Bhuti uMdu kade lokhu ukhuluma nomuntu usuke eThekwini lo muntu obukhuluma naye mina and abafowethu ngithe abangifihle kungaveli ukuthi uxhumana nami so sengiyakuveza namhlanje imini umuntu obukhuluma naye mina ngihlala emtubatuba yes bekufihliwe vele ngufihlile nabafowethu ukuthi bengakuvezi okokuthi imina ngoba abelungu babhizi bafuna ikhanda lalenyoka ukuthi liphi and abalitholi ubhuti nje bebeyitshela ukuthi uyena ubhuti njengoba exoshiwe nje ngisho ngithi uxoshole mhlawumbe amacala wami because imina umuntu obexhumana noMdu ukuze sikwazi ukuthi abafowethu sigcine sisizakala ngase ngigcine sengifihlekake umqhashi akazwani nomuntu okhona ukulwela ilungelo lakhe sise South Africa njengamanje azwani ukuthi kulwele ilungelo lakhe ngiyabonga. South Africa niyezwa abasebenzayo ngaphezulu kwamandla abo siye siboneke nezingozi ezenziwa ama truck emgwaqeni nasesijaji udriver kanti asazi ukuthi ipressure nencindezi ababhekene nayo ngemuva isuke engakanani ngoba njengoba uzwa nje ukuthi bahola ngamalodi bayaphushwa ocontroller noma esesho ukuthi ukhathele athi ucontroller ukuthi akaphushe naye akekho umuntu ongafikelwa ukukhathala nokozela but ke uma sekwenzeka izingozi and uhulumeni kukancane la khona ngempela egxuma ehlala kumqashi ambambe ngobhongwane kuye kufunakala udriver nathi sibuka udriver njengomuntu wena ofuneka abethele usuke enza ingozi noma singazi ukuthi inkinga isuke ingempela kanti ikephi ukuthi uphushwa ngemumva kodwa ke yilokho ke ngenza ukuthi sikuzwayo ngicela kuniwa namntu kababa sizona uthini
Sanibonani, nginibingelele bobaba. Mina igama nguSteven Ngwandwandwe. Futhi nami ngisebenza kuyo le company yamalahle ela eBhetali NJP Transport. Sebebekile abafethu okuningi ukunezezela nje Lucas sebekubekile. Ngaqashwa eNJP icontract yami angiyazi nokuthi yayithini uma ngisayena ngoba ngangikhonjwa kuthiwa sayena la ayekho into engifundelwa yona kuthiwa nje mina angisayeni angiyazi ukuthi ithini kuyimanje shawuthi abangivezela vele isignature siyosho ukuthi hayi yimi engasayena la ukuthi yayithini icontract angazi nanala okunye ngoDisemba futhi sikhala kakhulu abelungu basirobha kulonyaka nje lo ophelile December wakhona kwi-payslip yami ba-deducta 35,000 mina ngazohola 7,000 futhi imali kwamele ngidle ekhaya leyo nezingane into eyenziwa umlungu wethu asazi ukuthi waye enze lento ayenzayo ngempela. Okwesibili isikhathi sokusebenza nesikhathi sokushayisa thina asinaso uyafonelwa kuthiwa push till late uma uvuka late ngakusasa bayakufonela bathi why uvuka ngalesikhathi. Isikhathi sokushayisa asinaso, isikhathi sokungena asinaso. Kuba nzima ngisho unenkinga ekhaya ucela kunenkinga ekuvelele bekutshela ukuthi udriver akekho kodwa uma uxoshwa bakumisa lapho sokukhona netruck bezothatha bezokuhlisa wena bethathe udriver bemfaka etruckini. Njengoba abafethu nje sebethe ukubeka okunye iyalwa la bhuti ngoba abafethu abaningi bamiswele vele ukuthi thina siyakhala sifuna usizo lwakho bhuti umdu. Bayamiswa abafethu ngaphandle kwesizathu baningi abafethu asebemisiwe into abamiselwe yona noma ethi uyakuchazela wena ugcine ngazi ukuthi kahle ukumiselwe ukuthini. Ileyo nje inkinga esibhekene nayo abaqashi bethu abafuni ukwenza izinto ngendlela eright ngoba mhlawumbe babona ukuthi thina umthetho asiwazi ukuthi uthini umthetho. Ileyo nto nje esicelela ubhuti umduthi eke sisize ngaso sesikhale kakhulu sibathe abantu esithi siyabazama labelungu bayabathenga laba icala lethu livele liphelele endleleni icala uye khona kubhagele ngikhansela laba bala Witbank labelungu bayabazi labantu abasebenza khona laba bayabafonela ukuthi o driver base NJP bebe lapho bathi sekumele kufunakala ukuthi ngoba labo driver debe lapho bezobaxoxa ukuthi bebeyofunana lapho thina akufanele ikahle yathi silele amalungelo wethu bafuna ukuthi bona sisebenze ngalendlela efunwa yibo labelungu labo. Yilolo nje size sicela kakhulu ukuthi itholeni sisize ngalo. Ngiyabonga. Nginibingelele bafowethu. Nami ngikuyo le company yethu uthe lapha eBhetali. Mina engikhala ngakho kakhulu lapha ecompanyini. Icompany siyisebenzile sisebenza enye agent adebethi ISS khona ngaphakathi. Ithe masisebenza le company wathi ISS iyahamba kwafuna ukuthi mayimova isineze imali zethu lo ngena usiqale naye phansi wayithatha umqashwa wayigwinya lezo mali sathi siyakhuluma ngazo abanye abafowethu bagcina bexoshelwe lokho ukuthi bebekade befuna imali zale company ihambile bagcina beluza umsebenzi kanjani vele waphakamisa ikhanda baxosha wathi ulwela nje ilungelo lakho baxosha. Engifisa ukwazi ukuthi thina sikiphi eSouth Africa esicela ziya kuyo ngazi ngodriver bama-truck. Okunye futhi engingakubalula kulapha ema-aweni okusebenza amaningi kakhulu esiwasebenzayo. Uvele nje uthola imessage ngo-8:30 ebusuku ethi push until late. 8:30 ngo-8:30 kufuna ngabe ushayisile. Lokhu uqale irole ngo-4 ekseni. Ufuna ukuthi uphume lapha ngo-12. Ngo-4 ngo-5 badinga endleleni futhi lihamba. Shouthi wena ulala ama-hour amangana lapha ama-hour amancane kakhulu. Vele kufanele senze ingozi. Ngeke uhlale ungayenza ingozi. Okunye futhi mina esayidini lami okungiphatha kunabafowethu abathola ingozi lapha emsebenzini. Ethi umuntu elimele emsebenzini exhwalile impilo yakhe yonke engeke phinde aphile. Umndeni wakhe vele usuyohlupheka ngaye. But icompany ikwazi ukuthi ikufonele usekhaya ithi buye uzo resign ekubeni ulimele uhamba ngendungu. Kunomunye nje umfowethu wale eSwazini. Walimala vele uyabona uhamba emzimbeni wakhe kuneyinsimbi but bamresignisile imali zakhe bangamnika bamnika nje lezi kusho ayiqonde nayo ezokuthi ulimele awuyitholi. Baningi ke lapha ejadini abantu abalimele. Ngesibona abo driver. Even laba abasebenza ema workshop bakhona abantu abalimela imini abanye abanazandla abana minwe
la ezandleni balimala khona e-workshop kodwa abasebenzi sisebenza nabo yabona and laba balapha abanaphe ngathi payslip ayikho vele ngoba babasendela nge-e-wallet imali yabo but singaphansi kwekhampani sithi siyasebenza ebhlungu into esenziwa leya company ebhlungu kakhulu njengoba sizela mina sengiyinikele vele ngiyazi ukuthi nini nanini ngoba sengikhulumile into exoshela ethi sifuna wena bhuti uMtungwa sifela lokho ukuthi sicele ithuleleni ukuthi izosisiza cause vele ngendlela esisebenza ngayo sifana nezimbongolo nje sifana nezimbongolo kangaka ukuthi umlungu wakhona wasitshela ngasaqeda ukufika ngo2019 wathi imani kayinika umuntu omnyama yena straight akaza kufihle lokho wathi imani ngiyaza yinika umuntu omnyama akaza kufihle lokho imani ngiyaza yinika umuntu omnyama ufuna thatha imali elethe kuye waphuma wahamba washiya kanjalo sifuna imali sasala nalelo South Africa idemocracy kusena abantu abathuthwa ngalolu hlobo kanje South Africa hayi engathi sakazabalaza ngane zakwethu engadla kokwakuzabalazela ngathi hayi okunye lokho sikubona njengamanje ngathi mhlawumbe safuneka aqala umzabalazo wakho ke ukuthi kufunwa amalungelo abasebenzi kunzima mawuzwa abasebenzi bephuma beyosebenzela izingane zabo bekhala ngencindezi ababhekana nayo emsebenzini la khona becendezelwa uma ngabe belelo ngamalungelo akufuneka bakuthole bese kuba buhlungu makuzophinda futhi kube khona abantu abanjengebala lapho abasebenza nabo abahamba bayohlala ngamagama abo kubelungu ukuthi mhlawumbe inhloso kusuke kuyini mhlawumbe lokho asuke afuna ukukuzuza yena nokuthi nje mawuzwa lama akuthiwa bayawasebenza ngisho imbongolo uyakwazi phela ngisho ukuthi kuyiphumuza ayikwazi imbongolo ukulima ubusuku bonke nemini yonke nawe umuntu uyakwazi ukuthi uyidedele imbongolo ihambe iyodla iphuze namanzi iphumule lokho kungaphunyulwa ke khona kanje kuthiwa phusha kubhlungu yabo njengoba ngila nje ophongolo kunomama bangilindile ngale labo mama beyingane zashayiswa i-truck la sibe esikoleni balapha na edrobheni komanje ngibangisola ngibona nina izingane zabo zabulawa i-truck but ke uma usuzwa incindeze awodwa bababhekana nawo ngaphansi kwalo msebenzi abawenzayo ngoba siyathuka thina mase sibona ingozi siphihli sengozi senziwa ama-truck and lama truck uyawabona indlela agijima ngayo la yabo nathi nibesihamba ngihambe ngikhuza udriver ngoba siphuma intatha kusa indoda hayi yabo babuye bozela abantu kade angithi yabo mu overtake kuthe ikhatha ndoda yabo yabo ngithe ikhatha kade impela nje ufuna nathi sibone impela sonke sivula igobha ayi uzunga overtake ke la ngithi yabo ngoba manje ubuthonga esiqhwaga ngenza ukuthi ubuthonga esiqhwaga yabo kudlelelelele ngithi yabo ukuduma izulu ngiyabona mntaba lo uphethe payslip yebo ithini le payslip oyiphethe mfethu le payslip le eyami eyakho yebo yebo njoba bekacazile umfowethu ukuthi kudonswa u35,000 umuntu asale nga7,000 ngiyacabanga ukuthi ufakazi bukhona naku uyabona eyami akusiyo yakhe kodwa cishe kuyafana lokho akukhulumile udonswa u34,000 lana kwasala u7,000 ilo ngizohamba nawo ekhaya uDecember njalo ingane izilindile zisekhaya zifuna ukudla mawuthi uyabuka bathatha le mali yakho yebonus le ibuya le kabhekene inkansela bayihlanganise nomkholo lo kumele bakunike wona bese bakhuphula i-tax ithi 8,000 yayibona lo 8,000 bazothatha aphi ngoba ubhekene inkansela imali uyifake kimi esikwameni kusho ukuthi bazoyikapa kuphi eholweni la kule payslip yami kule mali yami kumele ngithole kumcashi umcashi bese unginika u7,000 uthi enye igwinywe i-tax kanjalo hey yazi inzima into ngiyabona 34,000 yebo total deduction yebo i-net pay 7,474 yebo imali ogoduka nayo le yebo ey'nganeni zakho yebo yebo phezu kwale mali yonke engaka okunye futhi nje babekashilo umfethu ukuthi siyasebenza kuze kufike ebusuku e-truck stop uyakhona ukuthi ufonelwe futhi ebusuku lelo thukavuka lapho uhamba uyolayisha endaweni engukuthi khona umunye ubaba la waxoshwa khona la ophongolo abheke ebay bamfonela bathi akaphume lapha e-truck stop ahambe acubeke wathi yena akasakwazi ukuthi acubeke bamxoshela lokho sasebenza ngesikhathi ka-COVID kuthiwa ama-essential workers sanikelwa ama-permit okusebenza asitholanga lutho abanye bebanikezwa imali yokuthi basebenze ngesikhathi ka-COVID ye-risk thina zange sithole leyo mali leyo asitholanga ngisho nosento omnyama kuko konke lokho
so okunye nje bengifuna uku-add phezu kwalokho ya. Bafethu kubhlungu yabona lento esiyibonayo ngiyayibuka nansi i-payslip kaBafo ngala iyasho impela i-34,403 rand 90 cent imesi i-deduction leyo bese negoduka nalo 7,474 rand 65 cent. Ibhlungu ngane zakwethu ibhlungu yabona nje uma uyizwa uyilalela uyibheka and ngizoyibuza umbuzo ukuthi esikhathini esiphila njengamanje ziningi izifo ezikhona. Kunezifo ezichronic leyo abantu kufanele baphuza amaphilisi azo and abanye abantu amaphilisi mase bawaphuzile uyabona ukuthi isikhathi sokuthi kufanele baphuze balale. Ngiyacabanga ukuthi nakhona la ema-truckini bakhona mhlawumbe abanezifo lezi njengalezo ukuthi kufanele baphuze amaphilisi. Lo muntu amaphilisi ngoba khona amaphilisi adragana masuwaphuzile. Uma wona kuthiwa ebusuku usebenza phusha noma umzimba ungasavumi kwenzakalani? Ngiyazibuza nje yabo. Ngiyazibuza. Kubike bafethu ngoba siyabuka namanje osopolitiki behla bayanyuka la baphambana bagijima julu babe manzi kodwa alama manifesto abawakhiphayo kodwa akekho esenge ngamuzwa. Kwi manifesto yakhe ekhuluma ngenkinga ephathene nabasebenzi kanje. Even ngisho kwabona labo minister bakhona uyabona njengamanje ukuthi kunama program abawabekile in place ofuneka bawenze ikhombisa visibility ukuthi bayadeliver as uhulumeni nalelo qembu labo but akekho esambona waka transport ezohlanganisa abasebenzi ngala ukuzwa izikhalo zabo ukuze noma kuthiwa kuyokhethweni mhlawumbe bakwazi ukuthi hayi singaphinde sibavotele ngoba nakho ngempela bayimeli izikhalo zethu but kusho nje o driver basesiqiweni ukuthi abadliwa amanqa kuyafana kwimboni yamatekisi oba no driver amatekisi nabo uyezwa bayakhala uhulumeni naka abanakile. Ibhlungu into kanje ngoba amatekisi iwona ama-truck izinto lezo obona ukuthi kufuneka zenze imali ukuthi bese emgwaqeni. Yizona futhi ezibandakanya engozini kakhulu. Yikho ngithi thina sibuka ingozi kuphela. Thina ngane zakwethu bafethu sivela kwinhlangano ethuleleni. Inhlangano ethuleleni nje i-NPO bafethu. But ke abantu manje ngokusethemba eSouth Africa sebeletha zonke inkinga zabo. Neyinkinga ukuthi bese ngadili ngazo yabo but umuntu maseyilethe kuwena abheke ukuthi ithembu libeka kuwena ukuthi ukwazi ukuthi ungenele umlekelele. So baningi abavelayo abasebenzi bekhala ngeke ukuthi emsebenzi siphathekile kahle but ke bese sibheka ukuthi ngoba si NPO mhlawumbe into zabasebenza zisithinta ngithi yabo because kusazi ukuthi khona ama union nini nama shop steward akhulumela abasebenzi. But ke uma ngabe ukuthi nawo ke awakwazi ukumela abantu ngeqiniso. So ke ngiyacabanga ukuthi bengeke nishiye wona nize kuthina mangabe ukuthi banimele ngokweqiniso. But okwesibili ngiyibonile bakithi nami ngiyibonileke ukuthi kusho ukuthi izikhalo zabasebenzi zicompromise kanjani. Njengoba ngisho angimazi umqashweni mina ngithi yabo. Kodwa ngomsombuluko ekseni ngezwe ngekholi yakhe ekseni. Ekseni ngisase ngaphi endlini. Hawu. Akakwazi phela nokukhuluma igama wathini can I speak to Thulelani yabo. Buza mina qale yabo. Akhwaqe ebusweni nje Thulelani yabo. Ngithi mina uSithulelani yabo. Ma speak to Thulelani ngithi ne Thuleleni athi yes Thuleleni yabo. Ngithi mina yakhuluma asho ukuthi hayi ngizwile ukuthi nizo investigate inkampani yami yabo. Uzwe ngobani imqashi yabo. Futhi impimpi yakhe yathi kuyena ngomsombuluko sesendleleni size khona yabo. Ngathi mina awukhona kanjalo but ke engikuthanda kuyena uthe uwilling ukuthi uvule izandla size azokhipha onke amabhuku akhe abheke ukuthi ayikho into ayifihlayo. So njengoba evula iminyango nje asithembe ukuthi akuvulela iminyango ukuthi kuvule netiye yabo. Khona ngiyasondoda ngene umuntu wetiye ngiyiphuzela amanzi nama energy drink ngithi yabo angiliphuzi itiye ngane zakwethu. Angiliphuzi itiye and futhi asiyi ukuthi siyolwa naye ngithi yabo. Sithatha thina izikhalo lezi enivezayo. Siyocela aphendule bana naye ngimchazele ngathi mina okwethu akukhona ukuthi mhlambe nenhloso yabasebenzi bakho ukuthi yabo bafuna udicela inkampani ephansi babeka izikhalo zabo kuwena ngithi abayivezayo ukuthini ukuthi bakha
so ke nathi asikho ku-intention yokuthi sizodicela inkampani yakho phansi, but sicabanga ukuthi inkampani mangabe abasebenzi be-happy akekho umuntu ongaphuma ame entabeni amemeza ukuthi inkampani inje wathi yena yeqiniso lelo yabo ukuthi ngabona ukuthi shuthi hayi lokho engikukhulumayo ingqondo iya reason singazike mase sifika kuyena ngoba nje basho ukuthi ngeke siwaphuza thina itiye namabhiskiti yabo so ke sizoya kuyena siyeza eMpumalanga impela nje bethe izandla uyayivula sizoza kuyena kodwa asinamali thina uyena ofake ngathi ufuna ukubona thina yena mina bengizobona nini mina ngibizile ngeke bese ngisuka mina ngeindleko zami noma zenu ngiye kuyena yebo but ke udaba lweni sizolifaka nje kulezi zokuxhumana nibone babone usize nibhekena njengabasebenzi ngoba njengoba nilani niphelele nibaningi but abanye basemsebenzini but ke ilokho kwethu okwesibili futhi engikubonayo ngicabanga sekufika isikhathi bafethu no driver yokuthi nikwazi ukusungula yena enyunyana cha akusho ayinisebenzeli bafethu ayinisebenzeli ayinisebenzeli ngaba nikho ubuyanisebenzela bafethu la ngithi yabo kusho ukuthi nayo kunamagwegwe la ehamba khona ngithi yabo ebhendiswe khona yabo ngoba ithweleni isahamba ivula ama-wings sezinto eqhamukayo obona ukuthi lezo okay zidinga ukuthi ngeke sikwazi ukuthi simele zonke but kufuneka sivule lelo phiko lelo njengethinta abameli nje sesine-wing yakhona ebhekene nento zomthetho indaba yo-GBV sesine-wing yakhona ebhekene no-GBV yabo so nje balokhu kuvele into yabasebenzi iyasikhomba ukuthi nakhona uma singa-extenda funeka siyivule i-wing ezomela into zabasebenzi mabefika shonani laphana ngithi yabo engeke futhi ihedwe yithini efuneka ihedwe yibona abantu ababasebenzi because ibona abazi izikhalo zabo engicabanga ukuthi ngeke baliphuze itiye nabo ngoba phela leli tiye leli ilona linkinga yelitiye leli kodwa sizoya ngane zakwethu siyombheka umqashi wenu simuze ukuthi kulezi izikhalo enikhala ngazo ngempela into engikuzwa futhi okwesibili ukuthi khona into ekuthiwa yini kuthiwa ama-agent ubani enikhala ngayo kahle la umqashi noma i-agent enikhala ngayo umuntu esikhala ngayo umqashi umnini wenkampani ngoba ngeke sithi agent amanye amakhampani ewameleyo iyawabhadara iyawakhokhela ngoba ukuze kuqale nje sicabanga indaba yeThuleleni Foundation khona enye ikhampani besikhala ngayo lapha na kwi-agent ekuthiwa iDesmo iDesmo sisebenza i-agent A1 nayo but ihola kakhulu kunathi esikubuza kumqashi ukuthi kanti iDesmo ilayisha mapha amalahle noma ilayisha amagolide amalahle yona ihole kakhulu kunathi yabo iyona nto ke eze yaqala yasenza sicabanga ukuthi hayi man ake sizame indaba yeThuleleni Foundation sinokuzwa isiza abantu kodwa hayi ngezemsebenzi yebo ngoba ngisho ummeli khona samjoyina ummeli ngo2021 sashaya ama500 nje ummeli nje impela bekuthiwa hayi impela uyalungisa emakhampanini inkunzi kodwa udaba lethu kuze kube manje kulonyaka angisazi noma yaphuza lona nitiye yabo ayisakhulunywa nje indaba yakhe yabo ngoba naye ummeli okokuqala wakhuluma engathi hayi ufonelwe umlungu wayefuna ukuhlala phansi nabe ekhuluma shuthi kwakuyilitiye shuthi wangavuma ummeli itiye shuthi umlungu walikhuphula ke itiye mhlambe kwaba ikhofu kwaba ikhofu wayeseza nama-T-bags hayi wafaka ikhofu umlungu ummeli wathatha ikhofu lokhu kwaphela ngathi nje lapho futhi umlungu lapho akatatazelanga kakhulu watatazela kusaqala shuthi bezwana ngendaba yetiye hayi wathi umlungu hayi asiqhubekeni nommeli wethu lokho yaphelela lapho nje imali yethu namanje ummeli wathula akasho lutho nabantu okwakuyibona esasibathuma kuye ummeli sebavele bahlehla asazi noma nabitiye balitholana bavele bahlehla ngoba ngisho egroupini laba abantu ababe kuyibona esasibanika imali beye kummeli abasakhulumi ngisho nje egroupini ngoba omunye nje umfowethu okubo labo bantu esasibathumile egroupini masikhuluma ngendaba yokulwisana nomlungu yena uyikhulumela ngezemncwabo yes engabe yena umfowethu siliswana nomlungu uthi umlungu akasibhadala imali zethu hayi yena uyikhulumela ngezemncwabo makukhona oshonele uthi hayi khona udriver oshonela shayina ama50 rand
kube nje yiyo leyo nto leyo kuze kube manje hayi yena uyasibhuqabhuqa umlungu ngizwe bebethe i-agent last week bithe umlungu uthe kufune kuphela iviki ebekhiphe 9 yo drive yabo ngoba manje nje abangaphandle siba u6 abangaphandle ababili baya kwi hearing omunye nge25 omunye uyamandeni so nje hayi kuyabheda kithi kwanzima shuthi uyabona lapha kube kuyinkambi between khona oJoko shuthi mawungafiki lapho liyaqala mhlawumbe kube ko Frisco kile mawungafiki ko Frisco kuthiwe mhlawumbe hayi cappuccino leli yabo liyoze libe khona elihambisana nawe ikho futhi hayi engathi lehla kamnandi esiphundu leli la uqala yabo kubhlungu bafethu lokho sikuzwa kubhekana nabafethu ngoba kumanje kunomuntu ongaphandle ophethe code 14 ofuna umsebenzi othandazayo ukuthi ufuna ukuthola umsebenzi okushuthi bakuxoshwa nje kuthathwa yena ngithi yabo naye akaze uthandela ukuthi ngabonga Nkosi ngawuthola umsebenzi kanti uzophendula imbongolo la agijime lama aweni washoyoke la gcina yenza ingozi la ngoba lesi sixaka abantu benza ingozi thi wehle waphuma wabaleka i-truck sesele yodwa uthi udrive wehlile wabaleka yabona nje bafethu kulukhuni ngane zakwethu cha bafethu sizohamba siye kumlungweni sizomuzwa nje sizomfola simtshela ukuthi sinibonile yabo bese siyezwa yena ukuthi ubeka lophu usuku afuna sibonane ngayo nayo ke imbimbi leyo ngoba siyazi ukuthi ilalele yabo ngoba shuthi nayo iumlandeli wethuleleni cha mntaka baba gijima impela uye kumlungu wakhe yabo gijima impela nje umtshela ukuthi sesifikile but ke le number umnike yona impela usifonele umlungu wakhuluma nathi sizophinda futhi nathi simfoneleke thina bese sinayo inamba yakho sinike inamba athi asiyisave inamba naye uzoyisave yethu ngale sizomthinta nje uma sifike eThekwini sizwe ukuthi iluphi usuku alihlela ukuthi sibonane naye sihambisa izikhalo esithembayo ke mfethu ukuthi mhlawumbe kulokho okwenzayo mhlawumbe ukubona kuyakusiza wena mhlawumbe nebenefit ukukusiza kuyona kodwa ke kubhlungu ukuhlala ngegazi labantu kubaqashi ngoba uyezwa ukuthi noma izwe likhululekile kunabantu abasabuka abanye abantu ngokuthi bayilisi yasici uma ethi imali akamnike umuntu omnyama lawo mazwi lawa ngithi yabo umuntu omnyama ufuneka alande imali ayilethe kuyena but naye akwazi ukuthi akhiphe imali enikeze umuntu omnyama uyakubona lokho ukuthi noma ngeke ngakubeka ngesici esiphelele ukuthi shuthi kuqonda ukuthini but lelo gama lento nje liyakhuluma lelo gama njengalelo yabo ukuthi kunabantu abasasibukela kuleli bala lethu leli ukuthi basibukela ngala amehlo lawa aleminyaka eyadlula but ke njengoba ngisho ukuthi ngiyadumala nje ngane zakwethu ngoba njengoba ngisho ngithi na uhulumeni asibone ukuthi wenzani nanka nje amalahle ehla yanyuka nje namanje ibheka phi ibheke bay iye nawo yabo yabo nihola malini ngelodi iyodwa ilodi iyodwa ithi 550 kuye bay 500 hawu eyodwa esikhathi kusekhona uline bokhona ufika lapha uhlala insuku ezu3 ulenzansi solo uhlalele lo 500 phinde ukhuphuke futhi baphinde bakubuyisele khona le inyanga mayiphelo namalota engaka le local ke lona lithi 75 rand ilot 75 rand 75 uyayibona ke bhuti wami injalo 75 rand iload le local lelo nishaya amalodi amangaki ngosuku mabe local u3 load 3 load 75 3 load times 3 imalini le it's 200 150 225 yeah ngosuku yeah awenza minimum le inyanga yonke 15000 amalodi awu15 mawenza yeah awu60 yeah khani uzokhona ukuthi uthola imali engathi ibasic mawenza awu70 ibasic maku 14000 khani uzothola u15000 ubese le mali yelodi awusayiboni ke ukuthi yona iyiphi ngoba ufana nokuthi uhola le mali le yelo ye basic umlungu uhleli lodi awuchaze mfethu amalodi kanjani cha emalodini mawusebenza local ilodi lu75 rand njenga last year ibasic beku 14000 manginama load awu60 mina ngihola lo 14000 ilocal ngenyanga
manginawo 70 ngizohola u15000 nakhona lapha emayini awulayishwe danbaningi uyafola lapha emayini ilong distance last year uN2 bekunolayini manginamalodi awu8 ngeke ngaba nawo 8 mina ngisuka eMpumalanga ngiye Richards Bay bengihola 15000 nginamalodi awu8 nawo lamalodi awu8 ngiwakhiphe kanzima uAnda Msweli ngiyakhumbula wayekhala uAnda Msweli ekhala ngamatrack avala umgwaqo yithi labo sasikakada silwela ukuthi sithole lo 550 ngoba if insuku zibaningi lapha vele kushuthi ngeke ngihole yabo bakhona abantu lapha ababeholo 8000 inyanga yonke khona nje omunye ubaba waseMozambique wabhadala iroli lonke walishayisile iloli angazi bambhadalisa malini ngoba bedonsela imali unyaka wonke lo baba namanje usadonsela last year kunemayini ethiwa imbali uthenga iloli kunemayini ethiwa imbali lapha wangena iroli ngemumva wangena iroli ngemumva haya ngathi iroli lashelelela walibhadala lelo loli angazi noma namanje useqedile ukulikhokha iroli mawulibhadala mhlawumbe upocoza ithenga umlungu udonsela 12000 elithathe lelo thenga ayoliphesha uma eliphesha malibuya lihamba yona leyo truck leyo ukusho ukuthi lelo tank angelama ngithi sengilibhadele mina ithanka elami kodwa lihamba yona leya truck leyo ithayi lidamejeke esayidini kodwa lingaqhumi thola ukuthi lisha uzongitshela ukuthi umlungu 4500 udonse lo 4500 lisha ihambe ngalo le truck ngithi aliqhumile liyoze liguge liphele nje lihamba itruck kodwa mina ngalibhadala angithi ngoba ngibhadele sekuyinto yami ufuna ngabe ngiyanikwa makuyithayi ngiyolimbele esangweni ekhaya makuyithenga ngilithathe ngiyoliqalisa escrap yard manje umlungu akakwenzi lokho mako wakubuza lokho uyakuxosha manje into omele uyenze mele uthule kahle kahle neWitbank ngeke ngisho ukuthi abasebenzi angazi ngachaza ngithini ngoba even iagent yethu eseBargaining Council okuyiyona yona esifakele imali ikhale eziningi ngithi mele thina sichumane naye kokunye nje ike yaba nemeeting nathi last year mayine meeting nathi last year wayibuza umfosi asimthumelela ukuthi nanga umlungu esideductela imali zethu ngendlela ongeyizo wathi iagent yethu umlungu une right ukuthi sideductele imali yazi yabhala iphepha lelo phepha ngiliphathanga bhalwa yiyo le agent uthi umlungu une right ukuthi asideductele imali zethu kumanje nje kunomfo ade bemmisile bammise ethi wagijima emayini babuye bambuyisa bathe mabembuyisa safika naye thina ngo2020 bamqalisa phansi icontract imali yakhe yaseBargaining Council eka 3 years bamnika u11000 at least mina ngiyitholile bangixoshe vele sengiyitholile yena bamnika u11000 mayethu uthi uyachecka lapha kuthiwa usemushe company nangazi noma imali yakhe yeprofit and fund uyoyithola noma ngeke ayithola even manje thina ngoba sixoshi mina vele bazongikhipha kusasa ngilinda ama result amaphepha wami ukuthi ngiyoclaima iprofit and fund mhlambe izophela lenyanga esoyiqala uMay ngazange ngiwathole ngihlile ekhaya ngisebenza mhlambe ngabo June ngikhani ngiwathola mangithi ngiyawathola uthola ukuthi izinto zakhona ayiqondile semele ngihambe ngehle ngenyuke ecompanyini and mabethanda futhi bengakulungisile akukho la uzoya khona uzoya kuphi ngoba izwelela ngelapha asibonge 14000 kwaziwa ukuthi imali yabulawa ematruckini nombani ufuna code 14 ufuna ematruckini ngicabanga ukuthi nizwele bafethu ngicabanga abantu abawashiya imoto emarenki mhlambe bahola imali engcono kabi ngosuku laba washa ngisho amakhumbi emarenki mhlambe bhala imali engcono kabi nje ngosuku kunokuthi shuthi ngelodi uma kuthi u75 rand ngicabanga ukuthi ikhumbi bayiwasha ngamalini 200 rand ikhumbi yodwa malini 55 rand mayiwasha amakhumbi nje lapha u10 umuntu emunye yabo uthenza malini lapha ngosuku ukuwasha iquantum 120 ukuwasha yezwa yabo bese ukuthi udriver wetruck ke no code 14 thina sazi ukuthi ngapha sitshala lokho ukuthi hayi yabulawa imali lapha ematruckini kanti yobani labathi abahola 30000 amatruck kanjani lawo ngoba nami ngithi ngifuna ukuya ematruckini nomkhaba wami la thiuke impolompolo iyadliwa imali cha bafethu sikhonza ukuyihlekela nje lakathule noma kunzima yabo esizama ngakho nje ukuthi nathi sesakha amancoko ngane zakwethu angibonge ithuba sizozama bafethu ukuthi engage lo mlungu wenu sithole ukuthi uthini
yini ke ayishoyo yena naye iphendulayo kulokho akuvezayo anikuvezayo nganza kwethu sizwe ukuthi uzothini kulokho sithembayo ukuthi nabanye abaqashi engathi bangaphatha abasebenzi babo kahle kangcono because uma ngabe unomsebenzi nomsebenzi owenzayo ukuze nawe ukwazi ukuthi umsebenzi wakho uqhubeke uma uphethe kahle abasebenzi bazokudilivela abasebenzi umsebenzi wakho kodwa kulokho uyabona ukuthi kupheka kuyathulula but ngenxa ukuthi imisebenzi ayisekho umuntu uma ngabe esho ukuthi i-truck ngeke izime ngoba ngaphandle nqabe efuna umsebenzi uzoqhubeka kanje ngoba uyazi ukuthi inqwaba efaka ama-CV efuna umsebenzi ema-truckini njengoba kuthiwa nje i-truck kuthiwa mana lapho ku-freeway wehliswe ku-freeway sekuletha u-driver there's a sign ukuthi baningi abantu abafuna umsebenzi umuntu uzangene ngisho etoilet ngoba engazi ukuthi ithethe as long as ekwazi ukudla phela awukwazi ukuyongena umuntu ephuma emgodini nawe ungabuza ukuthi hey kunjani lapho uphuma khona yabo for the sake ukuthi nje ngifuna umsebenzi uzothatha kusasa kuzobe sekhala wena ukuthi hey ikasihoko kasikho la ngikhona bafethu ngiyabonga sizozama ngane zakwethu asili nomqashi wenu siyozama ukuthi siyokhuluma naye sifike mhlambe sivumelane esingavuma sifika kusona amicable solution ezokwazi ukuthi ibenefit bonke abantu sizozama bafethu siyabonga khona ufuna uku-eda baba eda mntaba cha inkinga yami lapha ekuthenini bhuti uMdu apha ekhampanini njengoba umfowethu uNdaba uke washo ukuthi ngithintile mangabe ekhuluma mina bhuti uMdu ngikhokhela 35,000 ngikhokhela i-truck elalima lemgwaqeni ngihamba kwasuka ibhawoti phansi lashaya ithango ngoba esho balithatha ithango baliphesha lelo namanje leli roll lize lahamba lihamba mina yezwa lelo thango lila balithatha nje balishisela ngakhokha 35,000 yezwa kulowo nyaka ngangi-aim ukuthi ngifuna ukuganwa ngawo kwangiphoqa ukuthi ngiyeke ukuganwa because vele imali eningi bayidonsa ngenyanga babedonsa 3,000 yebo njalo unyaka wonke mina bengihola 9,000 unyaka wonke ngihola 9,000 yebo manje nje kungithintile impela mangabe kuthini but kungelona iphutha lami ayikho ngoba ngangihamba emgwaqeni straight etiyeleni lasuka nje phansi ibhawoti lashala ngaphansi ithango ladabuka bafika futhi bona baliphesha labuyela lahamba mina ngoba le truck bese ngelami why bengathanga angibarentisele lena ngizama ithanga ngoba phela sengelama ngithi ngilibhadalile ngaliqeda ndiyabona ngahamba ngawucela islip sokuthi ngiqedile ukubhadala benqaba nazo because ngangisidinga islip sokuthi ngiqedile ukubhadala imali benqaba nazo ayibo manje ngizwe kungithinta impela kakhulu ngifuna uqaba mama bekhuluma ngakho because mina ngiyisulu salokho nami ngisacela uku-eda nakho okuncane okunye lapha bhuti uMdu thina ama-weekend aswaholeli ake sithi le weekend ngiyayicela ngicela ukuya ekhaya bazonginikeza i-weekend bethi angihambe mase ngihola seyidonsa imali kuthiwa mina iy'nsuku eziwu-2 angiyisebenzanga kodwa vele ngiyasebenza angitholi next nge-weekend kodwa manje ngingacela bazonginika iy'nsuku ekugcineni beyidonse leyo mali yalezi nsuku vele mina engingayiholile okunye uyayifaka incwadi kadokotela kumele bekubhadare abayikhokheli lo ncwadi leyo noma ungayiletha incwadi abayikhokheli uzowena uzothola usuthola mawusuhola kuthiwa or ngangigula mhlawumbe iviki lonke bazokutshela iviki lonke angilisebenzanga kodwa incwadi ngithumelile kubo manje ugcina ungasazi ukuthi kuyikhona khona ekuphi kahle ngaphi imali ukuthi uyagula i-sick pay bayayidonsa la kwi-payslip wagula wena leyo mali uyibona igcine ukuthi ishonaphi ugcina ungasayiboni leyo mali leyo iphelelaphi la ku uma sekumele bengabe bakunikeza ngiyabonga nisezwa bafethi izikhalo ziningi izikhalo cha nganza ukuthi siyathembisa ukuthi sizozama ngamandla ethu ukuthi sikwazi ukuthi silithole impendulo lezikhalo zenu uyacabanga lokho nje uthi uyimele uyoganwa mhlawumbe usihamba nasemzini abantu afike wathi baba
walibeka bakunika ne-date kuyaba imali ayisekho kuthi ulima zithangi yebo usufana nomuntu entombini ngathi manje ubuqamba amanga yebo ngoba la sesaziwa njengabantu anamanga amadoda sishela ngamanga ukuyophoxeka nje khweni kodwa ke izinto ezenzakala ezweni cha kanza kwethu siyabonga bafethu sizozama njengoba ngisho nje ukuthi nangala ngisalinde umama balezi ingane zabulawa i-truck la sawubona nabo ke silwa impi yabo ka Road Accident Fund ufuna ukukhokhela izingane zabo imali yomncwabo nawo ngasayibambi esingazi noma sebehlise ngemlenze yini yebo kunzima ke ezweni sakhile inkinga ezikhona lezo bafethu ngiyabonga kanza kwethu siyabonga.